Pemirsa keluarga besar kelompok media Bali Pos Ngemargiang Pengubaktian Sinarengan, Pinaka dan Piodalan Ring Pura Dalam Kreti Buana Bali Pos, Jalan Kepundung dan Pasar Ring Rahinane Inuni, sanis secara kliwon wukul landap utawi nemoni ngerahinan tumpak landap. Upacara Piodalan kepuput oleh Ida Sri Pandit Sastri, suami Wijaya Baradwaja. Nemoning rainan sanis cari kliwon wuku landep, tawi rainan tumpak landep, samian karyawan miwa karyawati kelompok media Bali Pos, Ngemargiang Pengubaktian Sinarengan, Pinaka Edan Piodalan Ring Pura dalam Kerti Buana, Bali Pos, Jalan Kepundung dan Pasar. Pemargin Piodalan puniki nganggen serana upekara pula gembal, sanima untang atau ngulengang mana ring sekancana sani becik. Gala punika talar kesolang rejang renteng, saking karyawati kelompok media Bali Pos. Tiosan Ngemargiang Piodalan Ring Pura dalam Kerti Buana, taler kedagingin acara pelepasan burung, miwa ngebantani ring sejeroning kewentanan armada Bali Pos, raris Kemargiang Pengubaktian Sinarengan. Indrawan Bali TV.